Hmar Chanchinthar ngai thatu hai in reng in chibai Hmar tarik nili in rin ni sang ni som ni Hmar tonga Chanchinthar team tu Olivia F Tusing Amasan Chanchintlang pui Manipur Chief Minister Pu N Biren Singh Imphal ahungkir Naupang thui mang tu nidinga ring hla man anni Assam Rifles hain Sarkar khap ramdang dumzil tamtak anman Manipur COVID-19 Common Control Room an thoka thusuk Lirning 4.6 magnitude a shatin Mizoram asoi Prime Minister Narendra Modi in Ladakh asir COVID-19 updates Tu hin chanchin kim changlemin ngai thlangai ti Manipur Chief Minister Pu N Biren Singh chu zani chunung ting khan Delhi in thokin Imphal vung na in ahung vung lut Pu Biren Singh hi Delhi ni thum aju cham sung khan Manipur Sarkar buina le inzomin Home Minister Pu Amit Sahai BJP National President JP Neda hai azun mupuya National People's Party MLA Pali hai chungchanga BJP hautu hai thuron zula anitak Manipur BJP Sarkar fe danding hi alaching kung no lela NPP MLA Pu Jayanta Kumarin Sanita Chanchin Bumi hai ku ma thu ashel na achun Telia in thoka hungkir Pu Biren Singh malak dan dungzuin keini NPP MLA hai khom kanchang ve dingani ti in ashel Manipur BJP Sarkar hi tulai nail hin nasataka sukning ina uma ingtinam Manipur politics hi ahungin lumlet peiding ti hi shilan tak hle Thamur ni sang ni som ni zanti nga tlang lakte Eric Zomachui kumsom pathum Stephen Van Lalrum Bridge Street Rengkai anaupa thui mangtu nidinga ring hlami pahni zanikhan Churachandpur Police hanan man Eric Anpurna motor nidinga ring Maruti van var MN01 AK3259 khom anman sangal Chanchinei dongdan chun hi mi pahni hai hi NKT Brickfield Churachandpur mun laya man annia tu hin an mi man hai hi police station lokapa anum ei thulak na in shildanin tlang lakte Eric hin mana hai hi ama thui mangtu nge hai anni ti in a identifier chun kut khit na hrui khom annia in thok hin man ani ti in shil Eric thui mangtu nia ring hla hai police in an man ti thu under hin tui thaphai tlangwal tamtak Churachandpur Police Station tu la an pungkhoma boruk aso sang na sahle tlangwal pungkhom hai not dar na ding hin police hain silai voi tam tak an met poka tear gas voi tam tak an kap bok thulak ani chen hin police silai kap leya hlim an le no shit an no thamur ni sang ni som ni ninga ni khan Assam Rifles Chandela haile Manipur Police thangkopin Sarkar khap ramdang dumzil illegal foreign cigarettes cheng nui som parit man hoding India le Myanmar ram rizula anman Sarkar thil khap mana le aphur tu hai hi police kuta pek annita ti in ei thulak na chun ashel Sani tarik ni thum khan tumno pok pi home quarantine Kangpok pia sundar som pani minute som panga khan naute theraping naute shisel takel kezelize tarik chu covida ti in aming phuk pe kani Hmar met khom khan High Institutional Quarantine Center Kangpok pia in thok bokin naute thar mingdingin Emmanuel Quarantino ti mingput alo umta thulak na Rengkai daily Darkar som ni palilim ta sung Zani Zandar Sari Chenakhan VRDL Rims Anthokin mi somthum pasari hai chu COVID-19 akai thar musu kan hing positive case hai hi district Shanshan Ziriba ma som ni parit Thobala Pathum le Ukhrula mi paruk anni Anreng hin COVID care facilities haya son ninganti containment measures le contact tracing thongalani Darkar som ni palilim ta sung vek khan CCC Maitram Anthok mi som pakhat Chandelan thok mi pani Kasom khule nan thok mi panga
ukrulan thok mi pakhat le RIMS COVID Care Facility an thokin mi pathum hai chu COVID-19 RT-PCR test an negative lein in thlasuk an lo nita tu chena Manipura COVID-19 positive case musuk tapo sang zathum le som paruk anvoi mek active case zaruk som sariparit damfel zat zaruk som thum parit recovery rate 48.48% ani in Dr. Khoiram Sasi Kumar Mangang, Additional Director and Spokesperson, Health Department, Manipur Chun Thuansu. Tuhin Manipur Puting Chanchin Chenkhat. Zani Chonungdar ni minute somthum panga khan, lirning 4.6 magnitude ashatin Mizoram Masoi. Hi lirning hi champaya in thok marsak kilometer som nga pa niya la nuiril kilometer som ni panga in thuka hungen chan ni in India Ramalir ning ti ngai tu National Center for Seismology thusuk chun ashil chanchin la kani chen hin lirning leya sit na tlung shit ala shino India marsak hi lirning tamna mun ania tulai naya Mizorama hi nga injing uta lir an ning leihin tamtak lungril asuk thip hle Zirtop ni jingting darku le achan ve khan India Prime Minister Narendra Modi chu private aircraft mangin Ladakh atlunga brigade headquarter ni mu chu helicopter mangin atlung no kani India sipai hai ko ma thu shelin ram suklin na hun atop ta a mason na lampui sho in khovel hi mati ngan tol peile mani sipai shat na manga ram in zautu hain kumzabi som ni na lim ta khan ram an lo lak lak sin khom neban an nole the ngilin an te lak ti in chaina malak na hi thilin vet thlak tak ni na shil mi huisen hain in remna an dit lak eini khomin in remei num sin khom ram hum him na dingin huisen na ei nei ti in a shil India ram ta dinga galwan phaizola shingna in hlantu India sipai hai chu inzana apek le hospital sir ngalin sipai hlim hai kanna anei huna sipai huisen shingna in hlantu hai thisen kha thlon no ni a in huisen na in thisen su khai khan thangthar hai lai chawna na satak apek ani ti in a shil Chief of Defence Staff General Bipin Rawat le Army Chief General Naravani hain anzui Northern Army Commander Lieutenant General YK Joshi in Mep Manga Shilfi Tool Hai Shilfina explanation and briefing alone. Zanting Dar Nikhan, Delhi Akir Nokta. Directorate of Information and Public Relations, Government of Mizoram in Zani Thamur Nithum, Chonungdar nga chena COVID-19 ngir mun atar lang danin. Positive case musuk tapo, za som rukpani. Active case somthum panga Zanikhan Aizol District ZMC anthok mi pakhat damfela in thlasu ka umlein damfel zat za som ni pasari annita Zani thu ei mu chena Nagaland COVID-19 ngirmun Positive case zanga somthum paku Active case zathum somli pahni damfel zat za somku pasari Asama COVID-19 invoi musuk tapo sangku zali somthum pali anvoi mek active case sangthum le somku damfel zat sangruk zathum som ni pasari thizat sompali migrated pathum India rampum hup COVID-19 ngirmun Zani Zandar read minute somli pasari chanakhan COVID-19 invoi mek active case nui ni sing thum sang ni zarit som thum parit damfel zat nui thum sing rit sang ruk zasari som thum paruk thina tuk tapo sing khat sang rit zathum som ku paku ole khang hai pau kha tu ta tuma Hmar Chanchinthar ei pung le ei ngai thak thei hai chu ani ngai thatu hai hun mangin hoi seng ro